Shubor nakaslem jong unong san Hima. Rachel Gupta kablayo pong yakapan singat Miss Grand International arjar pasal hagas ngi balang kala Resaiñ no yakani kakam. Rachel kala penbena yakani henen kes ngi balang hapo Instagram dak bayat hu bakam sengola sha shu yakajing sha nyon ben haginong penya jong ka Miss Grand International MGI. Kalau ongru bagajing shim yakani karai kalong ka bae bha hendai ka sengut hu bagani kadai karai ka badi e na kabenta jongka. Rachel kala pan mabru naginong kershan jongka na kaberthei barok ka wei Kajing yok pong ya kani kapan sengat kadai ka wei na kajing ang nuat kajing im jonga hendai khandiat benai hadien kajing sha ajit kila pau kidak balapan ken ya kajing kular kajing sha ban ben bat kajing long jingman ka besniu ka bangam la shu ban sha ban sngap jar kala tho hapo Instagram ka Rachel kala pen mi ru ya kajing kran jongka hapo YouTube channel jongka ka bala pla ya baro kajing e ki bakala yok mat na do bakala sha ajit kum ka Miss Grand International arajar arpusa kat ba ka MGI pat kala keno baka Rachel kala sha wing no namar bakamla ban pendap ki kamram jongka nang ta kila keno ru bakala shim ki project ki bam shim la yo jingbet bat kala kentat ban net shim benta hagwati mala ka MGI kala pen mi hapo Instagram dak ba hukum mi ka Rachel baka de ban pen phai no e ka pan sngat hapo lai post ni ka Rachel Gupta ka de kanong India ka baningkong e ka bayo ra e ka nam Miss Grand International kala job kum ka Miss Grand International ha ubnai risaw ar hajar ar pasau